جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تسلد پہ جھوک ٹی وی وسیب کی آواز اور اسائیں ٹائم موجود پنجتنی عوامی دسترخوان ملتان چوک کمبھارا والا یہ تو لائیو مناظر لے دے پہ پنجتنی عوامی دسترخوان ملتان چوک کمبھارا لے دے تمام مناظر اساں تو کو لائیو لے گئے پہ ہیں تارے سامنے تمام مناظر ہیں جناب پنجتنی عوامی دسترخوان ملتان چوک کمبھارا والا جڑا کہ ایک عرصہ دراز تو غریب اور ندار لوگوں کی خدمت کریں دے غریب اور ندار لوگوں کے کام آندے پنجتنی عوامی دسترخوان چوک کمبھارا والا تمام دوستوں کو گزارش کرے سا کہ ویڈیو کو زیادہ تو زیادہ شیئر کرے سو اور تاکہ یہ پیغام زیادہ تو زیادہ دوستوں تک پہنچے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں پنجتنی عوامی دسترخوان ملتان چوک کمبھارا والا تو سر پہ لائیو مناظر پنجتنی عوامی دسترخوان دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں ہاں تو اپنا میزبان رضوان حسین اور تو سر پہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور ناظرین ان ٹائم ایسا موجود ہیں پنجتنی عوامی دسترخوان ملتان چوک کمبھارا والا جی میں کہتا ہوں کہ پتہ ہے کہ پنجتنی عوامی دسترخوان ملتان چوک کمبھارا دے غریب اور مزدور لوگوں کی مدد کریں دے پچھلے 7 سالاں تو ماشاءاللہ یہ دسترخوان چلتا پہ تو سا لائیو مناظر دے دے پہ اور آج سر سارے ملتان دے نامور شخصیات آج ملتان دے بڑے اچھے اچھے نام سر موجود ہیں اساں انہاں نال بھی گال بات کرے سو انہاں کو بھی جان سو کہ پنجتنی عوامی دسترخوان دے حوالے دے نال کیا فرمائندن کیا آدھن تمام لوگوں نال توری گال کروے سو یہ لائیو مناظر تو سر پہ جھوک ٹی وی دی ٹی وی سکرین دے ہوتے پنجتنی عوامی دسترخوان دے جی ناظرین میرے سارے ملتان دی بہت بڑی شخصیت انسان دوست شخصیت اور ماشاءاللہ شوبز دا بہت بڑا نام ایز اے ڈائریکٹر بہت سارا کام کیتا ایز اے پروڈیوسر بہت سارا کام کیتا معراج خالد صاحب کہیں بھی تعارف دے محتاج کہنے آج ماشاءاللہ انہوں نے پنجتنی عوامی دسترخوان دا وزٹ کیتا ہے اور انہوں کو جان دیں کہ انہوں کو کیسا لگا یا مخیر حضرات کو کیا پیغام دے سن السلام علیکم وعلیکم السلام تمام دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ دنیا میں عبادت اپنی جگہ ہے نماز اپنی جگہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقوق العباد یہ جو آپ نے قدم اٹھایا نا یہ حقوق العباد میں ہے جو آدمی کسی سے مانگ نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا اپنا دکھ نہیں دے سکتا کھانا نہیں مانگ سکتا آپ نے بہت بڑا یہ کام کیا بہت بڑی نہیں کیا انسان ہم کو کوئی بھی آپ کو اس کا صلہ نہیں دے سکتا صلہ صرف آپ کو خدا دے گا اور اللہ کرے میری دعا یہ آپ کا ہمیشہ قیامت تک یہ چلتا رہے معراج خالد صاحب سب تو پہلے تو میں جناب دا شکر گزار ہوں آپ نے قیمتی وقت جو ٹائم دیتا سارے ملتان دے بڑے بڑے امیر ترین لوگ بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں انہوں کو کیا پیغام دے سو کیونکہ ساری ڈیمانڈ پیسیاں دی نہیں اساں دیں کہ اتھاں آؤ کھانا گھن کے آؤ لنگر گھن کے آؤ اور اپنے ہاتھاں دے نال تقسیم کرو سادہ مقصد ہے کہ کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے جڑا بیچارہ مزدور سویرے مزدوری واسطے نکلتا ہے لیکن ساری دیواروں کو مزدوری نہیں ملتی تو چلو کم سے کم پنجتنی عوامی دسترخوان ایک ٹائم دا کھانا تو انہوں کو مہیا کریں دے بڑی اچھی بات ہے جی یہ آپ کی اور اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں لازمی ڈالنا چاہیے دنیا میں کچھ نہیں ہے سب کچھ آخرت کے لیے ہے یہاں اتنا کچھ بنایا ہے آخرت کے لیے بھی بنایا ہے اور یہ بڑا اچھا ذریعہ ہے آخرت کمانے کا
معراج خالد صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی آخر تے جناب کو مباد بھی دساں کہ پنجتنی عوامی دسترخوان دی تنظیم بنن میں دی پئی ایک باڈی بنن میں دی پئی ہے اور جناب دا بھی اودے چ بڑا اہم عہدہ ہے اہم کردار ہے کیونکہ ہمیشہ سینئر اور بزرگاں دا اہم کردار رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ بے فکر ہو جائیں. بہت شکریہ بہت مہربانی معراج خالد صاحب سے نال گفتگو کرتے پے. ناظرین اتنا بے بھی کئی سارے لوگ اور کافی سارے دوست جنہوں نے اپنے قیمتی وقت وچوں ٹائم کڈا اور سارے نال اتنا شامل تھے. اساں انہاں تمام دوستاں دے نال گل بات کرے سو, انہاں تمام دوستاں کو جان سو اور سب تو پہلے آج دے جڑے پکوان جنہوں نے آج ماشاءاللہ سارا جڑا پنجتنی عوامی دسترخوان دا لنگر پکایا دیگ پکائی, میں کوشش کرے ساں کہ انہاں نال ساری گال بات تھی وے اور ناظرین ایک بے دے نال جڑنا چاہیے ایک بے دے نال ملنا چاہیے تے میں کوشش کرے ساں کہ انہاں نال بھی گال تھی وے اور باقی بھی کافی سارے دوست احباب سارے موجود ہیں اساں انہاں نال بھی گال کرے سوں اور تمام دیکھنے والے مخیر حضرات کو تمام درد دل رکھنے والے دوستوں کو میں گزارش کرے ساں کہ باقی اگر تساں کچھ نہیں بھی کر سکتے تو یہ ویڈیو کو زیادہ تو زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ تہاڈا اور سارا پیغام پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے اور یہ مشن دے وچ زیادہ تو زیادہ دوست سارے نال جڑیں. اور سارے نال موجود ہیں جناب سیف چانڈیو صاحب سارے ملتان دا بہت بڑا نام. میں اج انہاں دا بھی شکر گزار ہاں کہ انہوں نے پنجتنی عوامی دسترخوان دا وزٹ کیتا, پنجتنی عوامی دسترخوان تے آئے اور ماشاءاللہ آج ایک تنظیم سازی تھی من میں دی پئی ہے پنجتنی عوامی دسترخوان دے حوالے دے نال. سب نے تو صاحب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, جیندے رہو, اللہ خوش رکھے. اللہ یہ نیک مقصد ہے جہاں تساں اپنا کنٹریبیوشن کیتے, یہ بہت بڑا کام ہے. اج دے دور وچ کہیں دی پیاس بجھاونا کہیں دی بھوک مٹاونا یہ بہت اجر دا کام ہے. اللہ پاک ایک کو بہت زیادہ پسند کیتے. اللہ دے پیارے نبی نے بھی ساکو تلقین کیتی ہے کہ پیاسے کو پانی پلاؤں تے جڑا بھوکا ہے کھانا کھواؤں. سیف چانڈیو صاحب ماشاءاللہ تہاڈا پہاڑ جڑا نا ہے تو ایک آپ بہت بڑی شخصیت دے مالک ہوئے, انسان دوست شخصیت ہوئے اور سب تو بڑی گال ہے کہ تسا درد دل رکھنے والی شخصیت ہوئے. آج تسا ماشاءاللہ پنجتنی عوامی دسترخوان تے آئے. ای موقع تے ملتان دے بڑے بڑے مخیرات ہیں کہ جڑے کچھ دیونا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں وہ آدھن کہ سارا نہ تھی وے یا باقی جڑے دوست ہیں انہوں کو کیا پیغام دے سو کیونکہ پنجتنی عوامی دسترخوان نے ہمیشہ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. سارا ایو مشن رہی ہے کہ ساکو کھانا پرووائڈ کرو, لنگر پرووائڈ کرو اور اتھاں اساں تورے نال کھڑسوں تساں اپنے ہتھاں نال اتھاں تقسیم کرو. نہیں ماشاءاللہ میں خود بھی دیدا پیا کہ تساں یہ کام دے وچ مخلص تھی کے چلتے پے ہو اور جڑے لوگ اپنا نا نہیں سامنے گناونا چاہتے اور وہ دسترخوان دے حصہ گرنا چاہتے ہیں. یہ پنجتنی دسترخوان بہت بڑا نا ہے, پنجتن بہت بڑا نا ہے. تے اگر اندے اساں کنٹریبیوشن کرے سوں جڑے مخیر حضرات ہیں جڑے اندے حصہ گرنا چاہتے ہیں انہوں کو ضرور گرنا چاہیے. بے شک وہ اپنا نا سامنے نہ گناون لیکن میں انہوں کو یہ آکساں کہ تساں این کام دے جڑے حصہ گنسو تو انشاءاللہ اللہ دے حکم نال وہ تواڈی عین خواہش دے مطابق تھی سی جی میں تساں چاہتے ہو کہ تواڈے پیسے جڑے ہیں وہ کہیں دی جیب وچ نہ بنن بلکہ کھانے دی صورت وچ لوگاں دی بھوک مٹاون وہ انشاءاللہ امید تھی سی. بہت شکریہ بہت مہربانی سیف چانڈیو صاحب تارے کو آخر دے ول تو تکلیف دے سوں کیونکہ آج تساں ایک تنظیم ایک باڈی تساں الاؤنس کرنی ہے پنجتنی عوامی دسترخوان دی اور اے میں سمجھدا کہ جتنے بھی دوست احباب ہیں تمام تو دوبارہ دعوت دے سوں. بہت شکریہ بہت مہربانی. جی سر نال موجود ہیں جناب احمد بھائی ذرا اتنے تشریف گنا سو. سب تو پہلے تے احمد بھائی میں تہاڈا شکر گزار ہاں کہ تساں پنجتنی عوامی دسترخوان کو اپنے قیمتی وقت جو ٹائم دیتا کیونکہ انسان بہت زیادہ مصروف ہے جنہیں مخلوق خدا واسطے یا اللہ رب العزت دی ذات واسطے انسان ٹائم کڈھن دی کوشش کریں تو ذرا مشکلات بھی تھیں. سب تو پہلے تو میں جناب دا شکر گزار ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دیتی ہے اور توفیق دیتی ہے کہ میں کو اللہ تعالیٰ نے عوامی دسترخوان دے وچ قبول فرمایا ہے اور میں کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنا اور تواڈے کیتے دعا کریں نا تساں میرے کیتے کرو اور یہ دسترخوان تا قیامت تک چلتا رہے. اللہ کریم صاحب کو ہمت دیتی رکھے مخیر حضرات اندر بڑھ کے اپنی ہمت اور توفیق دے نال جڑا نا حصہ گنن اور اتھا جڑا نا ایک بڑی بلڈنگ دے وچ اندا انتظام کرو. اللہ کریم صاحب کو جڑا نا اندر تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. احمد بھائی سب تو پہلے میں یہ جاننا چاہتا کہ تہاڈا پکوان سینٹر ہے اسا چاہنے ہیں کہ پنجتنی عوامی دسترخوان نال اگر تساں اتنی محبت اور پیار کریں دے تا تواڈے پکوان سینٹر دا نام کیا ہے؟ اگر لوگ تہاڈے کول پکواونا چاہتے ہیں تو تساں کیڑی کیڑی چیز پکیں دے اج ماشاءاللہ پنجتنی عوامی دسترخوان دی خوبصورت جی ڈش تساں تیار کیتی.
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दी रहमत दे नाल असां हर चीज़ मकसद में तैयार करके ने उनदे च मकसद बिरयानी है, बीफ है, कौरमा है, ये अपना लबे शीरी है, मकसद भी हर चीज़ जी है ना, हाँ जी, चिकन पकौड़ा है, ढाका पकौड़ा है, मकसद भी स्टीम रोस्ट है, यानी हर चीज़ अल्लाह की रहमत नाल असां जड़ा ना मकसद तैयार करे ने। बिलाल बरादर टेंट सर्वर पकवान सेंटर कसूरी चौक साढ़े पकवान सेंटर है। बिलाल पकवान सेंटर मुल्तान चौक कुंभारां दे नाल कसूरी चौक है। तो तुहाडा राबता नंबर क्या है? 0307 74 51 319। हाँ जी, अहमद भाई सर गुफ्तगू करेंदे पे जिन्हां दे पकवान सेंटर का नाम है बिलाल पकवान सेंटर। अपना राबता नंबर भी दसेंदे पे। और नाजरीन मैं दसेंदा वञा कि पंजतनी अवामी दस्तरखान का जो राबता नंबर है 0301 2579 261 मुल्तान चौक कुंभारा वाला। माशाल्लाह पिछले 7 साल तो गरीब और नादार लोगों की खिदमत करेंदा पे। और इंशाअल्लाह ताला हुण सारे नाल ढेर सारे दोस्त जुड़ गए, ढेर सारे दोस्त बांबेली बन गए। मैं उन्होंने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ। और नाजरीन जी शख्सियत को मैं हुण दावत देसा, सारे मुल्तान का बहुत बड़ा नाम मेरे वड्डे भाई की हैसियत हैं और हमेशा बाअदब महफलों के नज़र आते हैं, उस जगह पर नज़र आते हैं। और यकीनन वो ऐसा नाम है कि मुल्तान की कहीं भी अदबी या मुहब्बत वाले प्रोग्राम और महफल वो शख्सियत ना हो तो वो गुलदस्ता अधूरा होंदा है। जनाब सारे दरमियान मौजूद हैं जनाब सलीम दरबारी साहब का मैं शुक्रगुजार भी हाँ। आप दी मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आपने पंजतनी अवामी दस्तरखान को इज्जत बख्शी और आप अपने कीमती वक्त जो टाइम गिन के। सलीम दरबारी साहब ज़रा 2 मिनट दे सो मेरे को। नाज़रीन सर मौजूद हैं जनाब सलीम दरबारी साहब। जब मैं बिकता था तो कोई ख़रीदता ना था, जब मैं बिकता था तो कोई ख़रीदता ना था, आपने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। ख़वातीन हज़रात जी को पाक नबी सरदार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदे ते करम नवाजी होती है, जिंदे ते पाक नबी सरदार की मोहर होती है, तो वालो सलीम दरबारी जैसी शख्सियत होती है। और सलीम दरबारी साहब ने साढ़े छोटे जे दस्तरखान को अज इज्जत बख्शी, टाइम दिता, साढ़े दरमियान मौजूद हैं। इन्हों को जानते हैं कि पंजतनी अवामी दस्तरखान के बारे और मुखैर हज़रात को क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कलंदरी साहब, ये हैं किस्मतों के फ़ैसले। अल्लाह ताला हर काम के लिए अपने बंदे चुनता है, तो आपको भी उसी सिलसिले में चुना गया है। आपकी कोशिशें और काविशें यहाँ तक रंग लाई हैं और अल्लाह ताला मौला मुश्किल कुशा पंजतन के सदक़े में ये लंगर इसी तरह जारी रहे और मौला करीम ऐसे वसीले बनाए कि इज़्ज़त के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ ये दस्तरखान वसी से वसी तर होता जाए। और रहा मुखैर शख्सियतों को, हज़रात को पैगाम देने के लिए, तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हर काम के लिए आदमी चुन दिए गए हैं। आप जाएं, बात करें, जिसके जो मुकद्दर में नेकी लिखी गई है वो कहीं भी घर आके देगा, बुला के देगा, कुछ आके देगा, तो ये आदमी चुन लिए जाते हैं। और ये दस्तरखान आपकी कोशिशों काविशों से बढ़ता ही जा रहा है और मौला इसमें मज़ीद बरकत दे। हम आपके साथ खड़े हैं, जिस काबिल भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह आपको। सलीम दरबारी साहब, मैं वल तो शुक्रगुजार हाँ कि तुम अपने कीमती वक्त जो टाइम दिता। एक गाल मैं ज़रूरी समझदा, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो देखो दिखाई ते अज के दौर ना चढ़ते सूरज को हर बंदा सलाम करेंदा। तुसा अपनी मतलब तौफीकात के मुताबिक तुसा अपने मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो बड़ा कुछ दिता है। ये पंजतनी अवामी दस्तरखान वास्ते तुसा ऐलान करे सो। ये चीज़ें बताने की नहीं होती, ना समझाने की होती हैं, ना दिखाने की होती हैं। मैं सुबह दुआ करता हूँ कि मौला जो ड्यूटियाँ अपनी मखलूक के लिए मेरे मुकद्दर में लिखता है, मैं दुआ करता हूँ कि मौला आसानियों से मैं उन तक पहुँचा सकूँ। तो ये बड़ा अजीब सवाल है, इसके लिए जवाब देना नामुमकिन है। यही है कि जिस काबिल हम आपके साथ हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। सारे मुल्तान दी हर दिल अजीज शख्सियत, सारे मुल्तान दा सरमाया, मुल्तान दा असासा सलीम दरबारी साहब सारे गुफ्तगू करेंदे पैन। और नाजरीन, आज अस आखिर दे पंजतनी अवामी दस्तरखान की जी बॉडी है तंजीम साजी थी पई है, उनका भी ऐलान करे सूँ। और मैं हुण गुजारिश करे सा जनाब साढ़े पंजतनी अवामी दस्तरखान के सदर जनाब शहजाद गौरी साहब, क्योंकि वक्फन वक्फन जो बंदा मेरे सामने आंदा वेंदा है
میں انہوں کو میں دعوت دیندا وینا شہزاد غوری صاحب سب تو پہلے تو میں جناب کو مبارکباد پیش کرنا کہ 5 تنی عوامی دسترخوان دے جناب صدر ہیں اور ماشاءاللہ جناب غلط بول گئے ہیں. پارٹی کا اعلان ہونا ہے, صدر آپ ہیں اور صدر آپ ہیں, ٹھیک ہے, میں صدر نہیں ہوں, صدر آپ ہیں اور پارٹی کا بھی اعلان ہونا ہے تمام عہدوں کو. جو دوسرے عہدے جو تقسیم کیے تھے جو بھی بات تھی وہ اب عہدے خیر چلو وہ بات چساں اعلان کرے سو صدر آپ ہیں. چلو جی کوئی مسئلہ کہ نہیں میں لیکن میں تو چاہنا کہ میں مرنا بھی تھے نا میں چاہنا کہ وہ تو پہلے ایک ایسا گلدستہ بن بنے ابھی نہیں مرتے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, ابھی بہت کام کرنے ہم نے. آج ماشاءاللہ آج دے دسترخوان تے کافی سارے دوستان ہیں, سلیم درباری صاحب ہیں, باقی کافی سارے دوست آئے, احمد بھائی ہیں, کیا اکسو انہوں تمام دوستوں کا کی میں شکریہ ادا کرے. بات یہ ہے کہ سب دوستوں کی مہربانی ہے, بہت بہت شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہمارے ساتھ اس کیبنٹس اور پارٹی کے اندر جو شامل ہوں گے دوست, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی محنت اور بڑی کوشش کے ساتھ ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. بس کبھی کبھی ان کو ہم تکلیف دیا کریں گے, کوشش کریں گے کہ روز کی تکلیف نہ دے, مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہر دوست کو تکلیف دے لیا کریں گے, تو اس سے انشاءاللہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. اور جو ہمارا مشن ہے اور وہ ہمارا مشن بھی نہیں رکے گا, اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کرے گا. میں جناب عباس صاحب, جناب رانا تنویر صاحب اور احمد صاحب کا بھی بیحد مشکور, معراج خالد صاحب, ظفر شاہین صاحب اور ظفر شاہین کے برخودار صاحب بھی تشریف لائے ہیں, اور سیف چانڈیو صاحب, سلیم درباری صاحب, تو یہ سب لوگ تشریف لائے اور ہماری عزت بڑھائی. اور ان کا بہت ہی مشکور ہوں ندیم اوان صاحب تشریف لے کر آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رضوان بھائی یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا. ابھی آپ کی باڈی کا بھی آپ اعلان کروائیں گے اپنے, تو وہ باڈی کا بھی اعلان کروائیں, اور پھر اس کے بعد تاکہ یہ پھر مائک جو ہماری جنرل سیکرٹری ہے ان کے حوالے کر دیں گے آپ, تو آگے تاکہ وہ سلسلے کو چلا لیں. آج ہی خواتین و حضرات 5 تنی عوامی دسترخوان دی آج باڈی بنان ویندی پئی ہے, اور جناب سیف چانڈیو صاحب حضرت تشریف گہنا سو. میری اجازت. بالکل جناب تو کوئی اجازت ہے. سیف چانڈیو صاحب تمام عہدیداراں دا نام گن سن کیونکہ یہ ہن ڈیوٹی تہاڈی ہے, میں تہاڈے نال کھڑا, تساں تمام عہدیداراں دا نام گنسو, جڑے عہدیدار دا نام گنسو سارے نال آندا ویسی تاکہ اپنے اپنے کمنٹس دیندا ویسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرنے اللہ سونے پاک دے نام تو. اے عوامی 5 تنی دسترخوان جڑا ہے ان کی ایک تنظیم ہے, ان کی ایک تنظیمی ڈھانچے دا اعلان کیتا ویندا پہ, اور اندے وچ سارے جتنے بھی دوست ہیں احباب ہیں وہ بہت پیارے ہیں, اور انہاں دا بڑا یعنی این حوالے نال لوگاں دے نال ایک محبت دا جڑا رویہ ہے اور لوگاں دے کم آون والا وہ انہاں وچ بہت زیادہ خاصیت پائی ویندی ہے. تے اندے وچ سب تو پہلے جڑا نا ہے وہ ہے سرپرست اعلیٰ دا. سرپرست اعلیٰ جڑے ہیں پہ وہ محمد وحید ڈوگر صاحب ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں اور وہ محبت کرن والے. رضوان قلندری دے نال بھی ماشاءاللہ انہاں دا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اللہ پاک انہاں کو سلامت رکھے. ان دے بعد بانی صدر ہیں وہ ایک خود ہیں رضوان حسین قلندری, ماشاءاللہ 7 سال تو یہ دسترخوان دا سلسلہ انہوں نے شروع کیتا ہوئے. جڑے میرے شروع کیتا آنے تے اپنے سر تے شروع کیتا آنے انہوں نے انہوں نے نال کوئی بھی کہنا ہے, لیکن انہوں نے بسم اللہ کیتی, اللہ دا نام گن کے کام کو شروع کیتا, جہدے وچ اللہ پاک نے برکت پاتی. تے انہوں دے نال جڑے مخیر حضرات ہیں, دوست و احباب ہیں, انہوں دی ایک بہت وڈی فہرست نال ایک لائن بن دی گئی, جہدے وچ ماشاءاللہ اج تساں دے پیو کہ یہ دسترخوان جڑا ہے اور روزانہ دی بنیاد تے اتھاں دسترخوان سجائے ویندے, جہدے وچ مزدور بھرا غریب بھرا سارے آ کے اتھاں اپنی بھوک مٹیندن. ساکو دلی طور تے خوشی تھیندی ہے کہ اندے وچ سب تو اہم جڑا ہے پیا این دسترخوان کو سجاون والا وہ رضوان حسین قلندری ہے, جڑا میرے نال کھڑے. میں این حوالے نال یہ سارے دے انٹرویو گھندے رہ گئے. میں انہاں کول پوچھسا کہ تساں یہ کام دے وچ جو کنٹریبیوشن کیتے جڑے شروع کیتا اون ویلے کیویں ہائی صاحب اج جڑے ویلے تساں ماشاءاللہ ایک کامیابی دے نال ہی معاملے کو چلیندے پیو, تے ہن جڑی صورتحال ہے جڑے ساتھی تہاڈے نال ہیں ہن تساں کیا آکھسو این حوالے نال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو سیف چانڈیو صاحب میں جناب دا شکر گزار
کہ جناب نے میرے کو تے الواون دا ول نہیں آندا لیکن کوشش کرے سا اصل تے صاحب بھائی میرے نا بچپن دے دل وچ خواہش آئی کہ زندگی دے وچ کچھ ایسا کر ونجاں جڑے میرے مر ونجن تو بعد میرے کام آوے. بہت خوبصورت گال کی تسا ماشاءاللہ. اللہ پاک تو کو سلامت رکھے تو کو لمبی حیاتی دے. لیکن یہ واقعی یہ جا کام ہے کہ انسان ایسا ہی کام کرے کہ زندہ رہن دے بعد یعنی جڑے ایک وقت آندے یہ دنیا تو ونن دا وہ بھی حق ہے اساں اللہ سائیں ول واپس ول وینے تے اے ونن دے بعد اگر وہ بندہ زندہ رہندے تو اس دلاں چ رہندے اور وہ صرف ہی وجہ نال ہی رہندے کہ وہ عوام نال اللہ دی مخلوق نال پیار کریں دے. دو گل شیئر کرے ساں تورے نال بھی اپنے ناظرین نال بھی. آج تو 7 سال پہلے جڑی وار پنجتنی عوامی دسترخوان سجایا گیا تے یا میں اون وار میری اکھ وچ آنسو ہن تے یا اج اون وار شکرانے دے آنسو بھی ہن کیونکہ اللہ رب العزت اے ڈیوٹی ہر بندے کول نہیں کرویندا. دوجا ہی گال دے بھی ہن کہ اون وار دا دسترخوان آئی 11,000 دا تے میری جیب وچ آئی 700 روپے. لیکن الحمدللہ دسترخوان تو بعد میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی تھی. اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو چلائی رکھا. نال نال دوست جڑتے گئے. میں نے تمام دوستاں دا شکر گزار بھی ہاں اور دعا گو بھی ہاں کہ جنہیں اندے ایک قطرے برابر بھی نال آ کے کھڑا ہے تو میں دعا کرے ساں کہ اللہ رب العزت کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے. اللہ پاک اپنے وسیع خزانے چوں وسیع رزق دے وچوں کو رزق عطا فرماوے اور اللہ رب العزت کو کران میں کہیں دا محتاج نہ کرے. آمین. آج میری اکھی دے وچ خوشی دے آنسو ہیں کہ ایک رضوان کلندری تنہا ایک انہیں کوشش کی تھی آج تو 7 سال پہلے. اج اندر نال اتنے کہ دوست کھڑے ہیں کہ میرے کو نظر نہیں آتا. میں جہے پاسے نظر مرے نا میرے کو ہر شخص رضوان کلندری نظر آتا ہے. اور سیف چانڈیو صاحب دے روپ وچ اور شہزاد غوری صاحب دے روپ وچ اور سلیم درباری صاحب دے روپ وچ اور مطلب جتنے بھی دوست کھڑے ہیں تے مطلب یہ گال میں ضروری سمجھدا ہوں اپنے ناظرین دے نال شیئر کرنا. اور باقی میں ایک چیز بھائی دسے دا ونجا صاحب بھائی کہ جنن تساں زندگی دے وچ اللہ رب العزت نال تجارت کرے دے خدا دی قسم مشکلات ضرور آندے لیکن تہاڈی زندگی سکون دے نال ایویں بھری ویندی ہے کہ میں آدھا کہ تساں کائنات دے سب تو زیادہ سکون پرست آدمی ہو. کو نیندر بڑے سکون تی آندی ہے اور تساں راتی میں اپنے آپ نال ونج کے گال ہی کرے نہ جڑن تے میں اپنے آپ کو پوچھدا کہ کیا میں کوئی اچھا کام کیتا تے میرے کو صرف دسترخوان دا اچھا عمل نظر آ. ماشاءاللہ یہ بالکل تساں سچ آکھے کہ جڑے ویلے تساں اللہ پاک دی مخلوق نال پیار کرے سو انہاں دا پیاس دا انہاں دی بھوک دا احساس کرے سو تے کوئی شک نہیں کہ تاکو بڑا ایک سکون مل سی. اللہ راضی تھیندے جڑے کماں وچ اللہ راضی تھیندا ہوئے تے انسان سکون بھی پاندے اجر بھی پاندے دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی. میں چاہتا صاحب بھائی ہن تساں جڑی باڈی ہے عہدیدار ہیں انہاں کو سڈیندے تاکہ انہاں کو پوچھتے بھی ونجو کہ اے عہدہ ہے تہاڈا اور کیا دین یہ بارے پنجتنی عوامی دسترخوان دے بارے اور عہدے دے بارے. ٹھیک ہو گیا. میرے ذمہ جو کام لگے کو اگاں ٹرے نے تے سب تو پہلے جنرل سیکرٹری صاحب کو سار گنو بل اگو باقی عہدیداراں کو سار گنو. چلو ایویں کر گندے. میں دعوت لیساں سب تو پہلے عوامی پنجتنی دسترخوان دے جنرل سیکرٹری ہیں اور ملتان دے حوالے نال ماشاءاللہ انہاں دا بہت بڑا نام ہے. جیو دے حوالے نال اور یعنی لوگاں دے نال جو ایک مخیر حوالے نال انہاں دا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. این جی او چلے دے پین اور ماشاءاللہ بہت زیادہ کم کریں دے پین یہ حوالے نال. میں دعوت لیساں ظفر شہین صاحب کو کہ وہ تشریف گناون. اے عوامی پنجتنی دسترخوان دے جڑی ایک باڈی اعلان کیتا ویندا پہ اندے اے جنرل سیکرٹری ہیں. اساں اج جڑے مقصد واسطے کٹھے تھے یہ بہت بڑا کام ہے تے میرے نال رضوان قلندری ماشاءاللہ این حوالے نال بھاویں دنیا دے حساب وچ چھوٹا جہا کنٹریبیوشن آئی جڑے ویلے انہوں نے شروع کیتا ہے لیکن اج ماشاءاللہ انہاں دا یہ کنٹریبیوشن جڑا ہے بہت زیادہ وسیع تھی چکے اور انہاں دے نال ایک بہت بڑی ٹیم انہاں دے پچھوں آ کے کھڑی تھی گئی ہے.
ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਵਾਮੀ ਪੰਜਤਨੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਵਾਮੀ ਪੰਜਤਨੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ, मैं आपका तुहाडा तारफ तो मैं करा चुका माशाअल्लाह। तुसां भी NGO के हवाले नाल भी एक बहुत बड़ा ना है, तुहाडा बड़ा काम है तुहाडा इस हवाले नाल। ते उन तो इलावा भी तुसां मुल्तान दे सकाफत के हवाले नाल भी एक अपना तारफ रखेंदे हो। कोई तारफ के मुताज कह नहीं वे। अज दे दी जड़ा एक अवामी पंजतनी दस्तरखान है, इनकी तंजीम का एक ढांचा बनाया गया, उनका ऐलान किया कि उनके तुसां जनरल सैकटरी हो। तो इन हवाले नाल रिजवान हुसैन कलंदरी जड़ा काम करेंदा पे, तुसां भी अज उनके नाल मिल गए हो, उनके नाल खड़े थी गए हो। तो तुसां इन हवाले नाल क्या आखना चाहते हो? तो उनके बाद तुसां बाकी जड़ा है बाडी को सड़ना भी है, तुसां ये बाकी ड्यूटी हुण तुहाडे जिम्मे। मैं कोई इजाज़त देसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जनाब साडे मोहतरम सैफ चांडियो साहब और साडे पंजतनी दस्तरखान के जोड़े प्रेजिडेंट हैं मोहतरम रिजवान कलंदरी साहब। मैं सब तो पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा करें ना कि उन्होंने मैं इतना वल छड़वा के और एक बड़ी भारी जिम्मेदारी मेरे को साइन करेंदे पेन। लेकिन मैं एक गल दसी वंजा कि मुल्तान दे विच जितने भी लोग कोई फलाह वास्ते कोई सोशल काम करें, मैं हमेशा उन्होंने नाल खड़ा और खड़ा रहा। इंशाअल्लाह जिथा मेरी ज़रूरत पहुँची मैं हाजिर हाँ। लेकिन असा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट से भी काम करेंदे पे, सोशल इशूज़ से काम करेंदे पे, और एक इदारा भी है MSWS, उनको भी मैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रन करेंदा पिया। लेकिन उनके बावजूद रिजवान भाई ने मेरे को जी जिम्मेदारी असाइन की है। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के भरपूर कोशिश करे था कि ई अपनी जिम्मेदारी से पूरा उतर सका और ई दस्तरखान वास्ते लोगों को इतना मदू कर सका और ई सिलसिले को कंटिन्यू कर सकूँ। ये कंटिन्यू ऊँ वेले थी सकता है जेड़े ले साढ़े जितने भी मुखैर हजरात हैं, अगर वो महीने दे विच एक एक बंदा भी अपनी जिम्मेदारी गिने कि एक नी दा खाना मैं प्रोवाइड करे सा, तो ई तरीके नाल 30 बंदे भी रल वंजन, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला महीने का पूरा हल थी वे सी और अगले बंदे की जी वारी आसी वो एक महीने बाद आसी। और जिथा असा हज़ारें रुपया बिजली का बिल भरे ने जोड़ा साकू आइडिया भी नहीं होता, कहीं वेले 5000 आवेंदे, कहीं वेले 4000 आवेंदे, कहीं वेले 8000 आवेंदे, तो असा वो भी अरेंज करें हैं। लेकिन खलके खुदा किते अगर मैं समझदा कि 1000 रुपया भी कट किया वजे तो 1000 रुपए दे विच जेड़ा वो 50-60 लोग पेट भर के एक टाइम का खाना खा के वेसन तो दुआ करे सन। और दुआ वो सिर्फ पंजतनी दस्तरखान वास्ते नहीं होंदी, जाहिर जी गाल है जेड़े जेड़े उनके नाल इन्वॉल्व होंदे जिथों जिथों खाना चलता पिया होंदे आंदा पिया होंदे तो उन्हां दी रोज़ी विच भी अल्लाह ताला बरकत पैंदे। मैं मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा बोल गया, माजरत चाहना जी तुहाडे चैनल तो तरफों भी। तो मैं हुण गुजारिश करे सा ताहिर अब्बास भट्टी साहब अगर इत्थां मौजूद हैं तो वो इत्थां मौजूद कह नहीं, तो नशरो इशाद आमिर चौधरी साहब भी कोई नहीं, और फाइनेंस सैकटरी हुणे पहले वो डे गिन अपना इंटरव्यू करके गिन। तो मैं दावत दे सा जनाब सलीम दरबारी साहब को एक मरतबा वल, क्योंकि वो ई जड़ी काबीना बनती पई है उनदे विच जो फाइनेंस सैकटरी दे जिम्मेदारी तो सौंपी गई है। आओ सर इत्थां वंजो जी। ये बड़ी मारूफ शख्सियत सियासी समाजी अदबी कई हवाले नाल भी असां अगर इन्हां को देते हैं मुल्तान दे विच कोई प्रोग्राम होवे किथाई भी कोई मजलिस होवे महफिल होवे मिलाद होवे तो हर जाते अपना आउटपुट देवन वास्ते वेंदन और इन्हां दी शख्सियत कहीं तारुफ की मोहताज कोई नहीं। अज तो ये पंजतनी दस्तरखान जड़ा है उनके फाइनेंस सैकटरी की जिम्मेदारियां इन्हां ते आयद की वेंदी है, क्योंकि ये फाइनेंस को बड़े अच्छे तरीके नाल मैनेज करें। उनकी मिसाल मैं दे देवां कि इन्हां दे अपने कबाब पराठा जड़ा है वो पूरे मुल्तान दे विच अगर किथाई पाकिस्तान दे विच
इत्थां बेशुमार इन्हां दे आउटलेट मौजूद हैं जित्थां लोग शाम को दोपहर को सवेरे को वंज के सैर थीन खांदे पींदे और अपने मुल्तानी होने का सबूत देने ते फाइनेंस सैकटरी की जिम्मेदारियां जनाब के कांधियां के उत्ते सट्टी गए तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि ई जिम्मेदारी को ज़रूर तुसा पूरियां करे सो। मज़ीद दा हाल तुसा आप चले सो और ए माइक तुहाडे हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पूरी कैबिनेट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अल्लाह से दुआ करता हूँ आप लोग भी मेरी साथ मेरे दुआओं में मुझे भी शरीक करेंगे। जो जिम्मेदारी दी जा रही है अल्लाह पाइंदा के सदक़े में मैं इसको पूरा कर सकूँ और कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिलकर जो भी सिलसिला है उसको चलाने की कोशिश करेंगे। आप भी दुआ कीजिएगा कि ये तमाम मुखिर हज़रात हमारे साथ हमारी मदद हमारी हेल्प करेंगे, ये खूब से खूब तर होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जनाब सलीम दरबारी साहब। हुण मैं गुजारिश करे सा जनाब अपने प्लेटफॉर्म के तवसत नाल कि जड़े इनके सदर साहब हैं तुहाडे सामने मौजूद हैं और उन्हां दे नाल ही मैं कैबिनेट के चेयरमैन जड़े हैं उन्हां को दावत दे सा वो तशरीफ़ गिन के आसन। जनाब शहजादा फैसल उर रहमान शहजाद गौरी साहब और ये साड़ी मैं ये भी दसी वजा बड़े सीनियर आर्टिस्ट बहुत ही शफीक इंसान और MSWS के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं और मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बतें बखेरते हैं। अल्लाह ताला इनके माल में, जान में, इखलाक में और बरकतें डाले। बहुत शुक्रिया ज़फ़र शाहीन और बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान हुसैन कलंदरी साहब, आपने ज़िम्मेदारी मेरे खाते में डाली है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ मुकम्मल तौर पे इंसाफ करूँ। बाकी अल्लाह ताला हमारे काम में भी बरकत डाले। अल्लाह ताला ने ये जो हमारा गुलदस्ता बन रहा है बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत गुलदस्ता है और इंशाअल्लाह ताला जो आपका मिशन है हम सब आपस के अंदर मिल के इसको कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसमें आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं हूँ गुजारिश करे सा वाइस चेयरमैन साढ़े ही दस्तरखान दे जड़े साढ़ा दस्तरखान है पंजतनी दस्तरखान उनके वाइस अवामी दस्तरखान उनके वाइस चेयरमैन अज जी काबीना ने उन्होंने को असाइनमेंट दी है। मैं दावत दे सा कहीं तारुफ की मोहताज कोई नहीं, समाजी काम होवे किथाई पीछे नहीं रहिंदे और MSWS दे एग्जैक्टिव कोआर्डीनेटर भी हैं और फनकारा नाल बहुत मुहब्बत रखे हैं और समाजी कामां नाल। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अब्बास राजपूत से है, वो तशरीफ़ लाएंगे और आज के इस हवाले से अपने जो कमेंट्स हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया रिजवान कलंदरी साहब का कि इन्होंने जो पंजतनी अवामी दस्तरखान बनाया है इस हवाले से जो कावश कर रहे हैं पिछले 7 साल से और आज इन्होंने जो काबीना बनाई है इस हवाले से जो आइंदा जो इसका जो लाहे अमल है जो काम होंगे इस काबीना के तहत वो ये काबीना मंजूरी देगी, उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे कंटिन्यू होगी। तो ये मैं मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि वो अपना हिस्सा डालें इस काम में, क्योंकि ये सब जो ये काम कर रहे हैं वो कार खैर है और ये बहुत खिदमत का नेकी का काम है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो चेयरमैन हैं हमारे शहज़ादा फैसल उर रहमान साहब कि उन्होंने हमें इस जो काबीना है इसमें शामिल किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब अब्बास राजपूत साहब। और मैं हूँ गुजारिश करे सा बिला तमहीद पहले भी आ चुके हैं सारे ही प्लेटफॉर्म के उत्ते हुणे गुफ्तगू भी की है, लेकिन उन्हों का एक बिया तारुफ अज मुतारफ करवावन वेंदा पियां। साढ़े नायब सदर हैं ही अवामी दस्तरखान दे पंजतनी अवामी दस्तरखान। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब खालिद मिराज साहब नाले तो वो एक बारी वल इत्थां तुहाडे सामने तशरीफ़ गिन के आसन और अपने ख्यालात का इजहार करे सन कि हुण ई कैबिनेट दे विच रह के इनको किवें प्रमोट कर सकते हैं। जनाब खालिद मिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कलंदरी साहब, आपका भी ज़फ़र साहब।
عرصہ سے کام کر رہا ہوں، لیکن آپ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، میں حلفیہ کہتا ہوں میں اپنی پوری ایمانداری سے آپ کے ساتھ چلوں گا، اور جہاں تک کوشش ہوگی اسے ہمیشہ کوشش کریں گے یہ قائم رہے اور چلتا رہے، کیونکہ اسی میں ہم آخرت ہے، اسی میں دنیا، اسی میں آخرت ہے، اور حقوق یہ بہت بڑی بات ہے کہ غریب آدمیوں کو، بھوکے آدمیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ میری جتنی بھی کوشش ہے وہ آپ کے ساتھ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھوڑا یہ پیار یہ محبت ساکو درکار ہے، اور ایویں اگر دیکھو ایک جڑا پودا ہے ایک بیج ہے وہ رضوان کلندری صاحب نے اتنا لائے، اور اج وہ بوٹا جڑا ہے تھوڑا جا وڈا تھیے، تو میں امید کرینا کہ اگلے سال اساں جڑے سالانہ اندی ول ایک بہ کے میٹنگ کرے سوں، اویں تو میٹنگ تھینیاں رہسن، لیکن ایک اینول میٹنگ بھی ہوندی ہے، اینول میٹنگ دے اوتے جڑے لے اساں دوبارہ کٹھے تھی سوں تے اے بہت وڈا ایک پودا ایک درخت بن گیا ہو سی اور پھل دیندا پیا ہو سی۔ میں امید رکھنا تے اندی شاخاں جڑیاں وہ صرف اتھاں قذافی چوک دے وچ نہ رہسن بلکہ پورے شہر دے وچ ایویں پھیل ویسن، اور جہاں جہاں تے ایو عوامی دسترخوان جڑا ہے پنجتنی عوامی دسترخوان یہ چلدا پیا ہو سی اور لوگ آپ آن کریں دے پے ہو سن۔ تے میں ہن جڑے ساڈے نائب صدر ہیں میں انہاں کو گزارش کرے سا کہ وہ تشریف گن گیا سن، میری مراد جناب محمد احمد صاحب نالے وہ تشریف گن گیا سن اور اج دے حوالے نال اور این کیبنٹ دے وچ اپنا کردار ادا کرن دے حوالے نال گفتگو کرے سن۔ السلام علیکم۔ نائب صدر دا عہدہ سے تہاڈا ٹھیک ہے صحیح، بڑی مہربانی جناب رضوان بھائی، ظفر شاہین صاحب، بہت بہت مہربانی، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے نائب صدر کا عہدہ بھی آپ نے دیا، اور آپ میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ میں پوری کیبنٹ کے لیے اور اس دسترخوان کے لیے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے دعا گو بھی رہوں گا، اور کوشش بھی کروں گا کہ ہمارا یہ دسترخوان جو ہے نا یہ ایک اعلیٰ نمونے پہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی جو ہے نا استطاعت عطا فرمائے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے مقصد میں یہ خلق خدا کی خدمت کریں۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی تھوڑی، اور کچھ ساتھی سارے حالی راستے چن ہیں جوہر عباس جی، میں ہوں گزارش کرے سا سارے چیف کوآرڈینیٹر سیکٹری ہیں جناب جوہر عباس صاحب وہ تشریف گن کے آسن۔ جوہر عباس صاحب آج جی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجتنی جڑی ساری دسترخوان ہے عوامی دسترخوان ان دی ایک کیبنٹ ایک باڈی بنائی گئی ہے تاکہ ہی دے وچ صرف کلندری صاحب ہی مستفید نہ تھیون دعاواں گھنن واسطے بلکہ باقی لوگ بھی یہ دعاواں کٹھیاں کرن اور اپنی آخرت کو سنوارن، تے تساں بھی اندے وچ ایک مین جڑا ہے عہدے دے فائز تھیندے پے ہو کہ تساں کیویں دے دے پے ہو کہ اساں ان کو کیویں چلا سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ جی، بھائی رضوان بھائی دی پہلے بھی اچھی کاوش ہے، شہزاد غوری صاحب بیٹھے ساڈے کول ہن تاں الحمدللہ بہت خوبصورت چہرے آ گئے جڑے انہاں چیزاں ساڈے تو بہتر جان دین۔ اساں چونکہ شروع تو ہی رضوان بھائی دے نال چلدے پئے سے، انہاں دی مہربانی ہے کہ سانوں انہاں دوبارہ بھی اس خدمت دا موقع دیتا ہے، مہربانی اندے نال ہی والسلام۔ بہت شکریہ جناب۔ ہن میں ظاہر جی گال ہے ہی عوامی دسترخوان دے روح رواں اور این پوری کیبنٹ دے جڑے پریزیڈنٹ ہیں حق بھی ہے انہاں دا، کیونکہ جڑا بوٹا لیندا ہے انہاں بیج بوندا ہے ان کو پھل بھی ملنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو دعا بھی ہے کہ ان دی دنیاوی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور مشکلات جڑیاں ہیں انہاں کو آسانیاں دے وچ تبدیل کرے۔ میں بلا تمہید مائک جڑا ہے جناب پریزیڈنٹ رضوان کلندری صاحب دے حوالے کرنا، بہت مہربانی۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی جی۔ ناظرین سرنل بے بھی کافی سارے دوست موجود ہیں اور میں چاہتا کہ آج جڑے دوستوں نے وزٹ کیتے تنظیم باڈی تو علاوہ سرنل عبدالرزاق زید صاحب ذرا آسوئی تھا ماشاءاللہ تساں بھی پنجتنی عوامی دسترخوان تے آوے، اور اندر نال جناب بے بھی کافی سارے عمر بھائی تساں بھی تھا آسو ذرا پنجتنی عوامی دسترخوان تے ماشاءاللہ تساں پہلے بھی تھوڑا وقفاً رزاق بھائی چکر لگتا رہتا ہے، کیا اکسو ایک 7 سالہ تو ایک مشن چلتا پہ اتھائی چوک کو باہر لیتے اور ماشاءاللہ جرن بھی تھوڑا ملتان چکر لگتا ہے اور دسترخوان دا وار ہوئے تساں ضرور ٹائم دیں دے بلکہ میرے نال کھڑ کے تساں دریاں وچ میں دے نال کھڑ کے لنگر تقسیم کرویں دے ای موقع تے سارے دوستاں کو مخیر حضرات کو کیا پیغام دے سو؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رضوان سہی جڑا تساں اے 7 سال پہلے بوٹا لائے اج وہ بہت بڑا درخت تھی گئے اور اتھاں آ کریں جڑے ویلے میں عوامی دسترخوان تے جناب ہونی کولو آنا اتھا بہ کے کھانا کھانا میں بہت حد تو زیادہ سکون ملدے اور وہ سکون گھر بہ کے بھی نہیں ملتا جڑا این کھانا کھا کے اتھا سکون ملدے اور میں کوشش ان کے التماس کرے ساں تمام دوستیں کو جو وہ اپنا تعاون کرن این عوامی کیونکہ دیکھو نا ایک بندے دا کم نہیں ہے ایک دسترخوان کو چلاون جڑے صاحب استاد دیون والے ہیں وہ کوشش کرن اے ایک وپار ہے یہ منافع دا کم ہے اے اللہ تعالیٰ نال اساں وپار کرنے ہیں جتنا ایک دیسو اون کو ڈوڑا گھنسو جی بہت شکریہ بہت مہربانی جی ناظرین سر نال گفتگو کرنے پین عبدالرزاق زید صاحب سارے سرائکی وسیب دا بڑا پیارا جا نام ہے بڑے خوبصورت شاعر بھی ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور سر موجود ہیں جناب سارے بھرائے عمر بھائی سر موجود ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی آج پاکستانی عوامی دسترخوان دا وزٹ کیتا ہے انہوں کو جانتے ہیں کہ ایک عمل ایک مشن پچھلے 7 سالہ تو چلتا پیا ہے آج ماشاءاللہ ان ایک باڈی بھی بن گئی ہے آج ان ایک تنظیم بھی بن گئی ہے تو ایک کیا پیغام دیں مخیر حضرات کو جی عمر بھائی السلام علیکم سر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو تساں کیتے اللہ پاک تک کو اندہ اجر دے اور جو اتنے جتنے بھی دوست احباب وغیرہ آئیں انہوں دی حاضری قبول تھی وے اور اللہ پاک تک کو اندہ اگن تو بھی توفیق عطا کرے بہت شکریہ بہت مہربانی ناظرین میں کوشش کرے سا کہ آج دی جڑی باڈی ہے آج دی جڑی تنظیم ہے وہ تمام میرے قابل احترام اور تمام میرے قابل عزت بلکہ میں میں کیوں نہ آکھاں کہ وہ تمام دوست میرے سر دا تاج ہیں اور سارے تشریف گھن کے سامنے آسن اور میں تمام دوستان دا شکریہ ادا کرے سا جڑے دوست آج یہ باڈی دا حصہ بنن یہ باڈی دے وچ شامل تھے میں تمام دوستان دا شکر گزار ہاں اور یقیناً آج شاید میرے کوئی دوستاں کو میری اکھی چو تو نظر نہ دے پے حسن لیکن آج میرے دل خون خوشی جڑی ہے میرا جڑا خون ہے وہ محبت دے ہوتے کیونکہ اتنے سارے پھول اور اتنے پیارے پیارے چہرے یقیناً میں آج ایک تمام دوستوں کو گال یہ بھی کرے سا کہ پاکستانی عوامی دسترخوان دے وچ میں تساں تمام دوستوں دے نال ایک نوکر دی حیثیت نال ایک مطلب دریاں بچھاون والی دی حیثیت نال جی میں اج کھڑا ولوی میں کھڑا رہا سا لیکن میں تہاڈا تھورایتاں تہاڈیاں محبتاں دا بے حد شکریہ کہ تساں اپنے ڈھیر سارے قیمتی وقت دے وچوں آج پاکستانی عوامی دسترخوان دی ایک تنظیم دے ایک ٹیم دا اور یقیناً میرے کو الفاظ کہنی ظفر بھائی بہت شکریہ بہت مہربانی سلیم درباری صاحب تہاڈا بہت شکریہ جناب ان تو بعد معراج خالد صاحب جناب دا بھی شکریہ جناب جوہر عباس صاحب تہاڈا بھی شکریہ اور جناب ان تو بعد چانڈیو صاحب جناب دا بھی شکریہ اور ایویں یقین منو ہوں میرے کو نہ نہیں کیتے ویندے پہ میری خوشی سمجھو شہزاد غوری صاحب کھڑے عباس بھائی کھڑے احمد بھائی کھڑے میں تمام دا شکر گزار ہاں اور ایک گال میرے دل ہے میں ضرور کرے سا یہ تمام گلدستہ ہی واسطے بنایا ہے کہ اگر میں مر ونجا تو یہ دسترخوان کو یہ انہاں دی پارت ہے انہاں دے سپورت ہے کوشش کرے سن کہ یہ کو میں چلے دے رہا سن بہت شکریہ بہت مہربانی